inde soltereje mon de nyande wo nyande pourtant hino goddo aray heba wada dum plaisir tawata ko dum do waro mo biddo et puis min ko buri mi yurmude ko inni wo kanko bayru keliraw makko on lumbi accimo o wari biddo makko on subhanallah mi tori ke on sabi Allah wattane ilanan bewre be woni wadirde bewre na bewre de dum do ko bonkini ko bonki wo ko bonki be wari bobo goddo yo waru biddo mum la frère la famille quand Farba vient la parler tout le monde dit que Farba ko yenno ko popito eno ko la musude kom ko bu ala ko buri musude ma bandiraw ma sontude no musi ajata goddo falaka ala ko halay tum wobbe go inna hajuma e dum do haju amen e dum ko men bibbe fulbe haju amen e dum ko men représenter be nyande go mawbe fuuta jallo pop wala kana faru ara mi ala nino ma dossier kad no wodi awa jay ara ko wardo biddo mum do awa cartel ara dossier go ara bandira men kad no waro biddo mum dara e cartel teddugol mon dossier go kad ne wetlanto joni yummirabe go noddilan do jiwo inneteɗo Mariama Bari kona kirɗo mo ƴetti ndiya wulɗan o wayli e modi makko ƴetti ndiya wulɗan o wayli e modi makko joni noon o dogi kadi photoji ɗi fof lanjoytiɗi balasanta di cartel hiyon kono dossier no jillo ƴetti wallahi ko ndiya wulɗan bledar o ƴetti o wayli e suka on sa yi suka on hakkude Allah yimɓe nene makko ɗon lanɗo envoyé nan joni mi abante joni wa mi wada mi noddila mi naɓanta e audio maɓɓe on ɓe noddilan ɗo ɓe wullude ɓiɓɓe maɓɓe on ɓe andaji on kadi ko yaari o ƴetti ndiya wulɗa o wayle debbo wallahi ay gorko on hakkude Allah min joni mi mapike o communauté men ɗo mi anda ko no nangi en hakkude Allah wallahi ma hen tum wulɓinike wallahi ndar o ɗo habbo mi hollama ɗo paykum habbo mi hollama paykum bobo wona kum fiminede shisha kun do kadi nena makko wari kum ayi kum la ilaha illallah oɗo fiminte sisa hino shisha rundum imbe ben yo siku ko paga hino shisha on ka la ilaha illallah muhammad rasulullah sallallahu hino shisha on oɗo sai mo anda ko bobo mi sikki ka no oɗo ko penu na debo ko penu ni Farba hida dimannade hida begude Farba no ondo joni hulbini kanan mi anda konto fokitude nga do grand ko ma immoden kala manim bonnudo ko mo dum enen fop comme no wadirden ayini ni Fatou Zar nane ko Cameroun wallahi nene ma di Alpha John faut bien se dit le bain faut que yewtindira nen gonga wuri maye ande ko adna fewndi do min no wodi piji so yi wonde mi do borno o dole ke foppi na Farba poppita yennay no wodi ko hejata ya memmene wallahi Alpha John Kanavaro depuis mi kun jungino tuta depuis mi wo kun jungino tuta mi kun jungino jonne bere walas de 2 ans do cartel accu pi Allah astaghfirullah bere astaghfirullah mo yarde bere mo yara o yara jungu yara bere ara nen mabbe no jogini don bere be yarude ara e pi ara be jonni kun shisha kun podu de kati no de bodo ko criminel wallahi ko criminel andi ko numbe wadi be kotizi nde bobo kun nawnuno kotizi be jetti mbudi be jonni mo ka Farba way o nyaamidi wo kanko ajuma ko alay bobo wo bobo babem bobo no traiti mo wo babem bobo no li mo traiti yagal no naati Europe acci mo Maroc mo wara ko sokerin ko criminel no ko sokete ale non ko kunji un don nandi jam fimo ma ko kunji un ronki mo naadu de Europe ma ko kunji un naadu mo Europe bro hakkunde ma yalla konto fu konto onde yaade kangon denons be na ben ko yenno be non Farba sa dalindin kundin on
on enna lindin kanko yenno tum mi poppita yo hande doga mi fenanali on de si wadira kala ni si deno saka sanzata wallahi si deno saka sanzata ok ça suffit c'est bon ouais la famille arrête mari dossier goddo no yibbi balance taw dossier men ganda no men haali tam abolam nabara ma korsa fofla ay bla nabara Voilà mon publiciste.